Lazar Čolić Zola i Marija Kulić su godinama na ratnoj nozi zbog njene ćerke Miljane Kulić. Zola je nakon ulaska u Imaginarijum Miljani otkrio detalje telefonskog razgovora sa njenom majkom. Podsjetimo, Miljana i Zola su se pomirili nakon izlaska iza Zadruge 4, a sada su na Miljaninu molbu upućeni produkciji vratili Zolu u Zadrugu kako bi opet bili zajedno. A Marija se verovatno opet potresla s obzirom na to da zna kakve će scene gledati. Ipak Zola je osjetio potrebu da je nazove pre ulaska i porazgovara sa njom, smireno i bez vređanja. Ispričao je kako je pre dolaska u Šimanovce zvao Mariju Kulić. Marija, šta je bilo, bilo je. Tamo je tvoje dete i osjetio sam neku potrebu da se javim. Žena je pričala sa mnom kao moja majka bosa i dodao. Toplim glasom je rekla, nemojte se svađati, držite se tamo zajedno. Da li su Marija i Zola uspeli da pronađu zajednički jezik ili u pitanju obično pomirenje, ostaje nam da vidimo.